Ndagusuje kandi naguhaye ikaze kuri Talk Sport, ubuzima kabisa ndakwifuriza ibi byiza cyane kabisa, ukora ukora subscribe, share, like na comment kabisa, ibi by'agaciro byatuma tubyuka tugakora inkuru zanyu kabisa, kubera ko mama dutera motivation ku like, share nyinshi cyane na comment. Tuza kugaruka mu makipe yitegura mu gikombe cy'isi, tukakubwira mu makino abiri agishuti imyiteguro y'u Rwanda yatangiye se imeze gute, abakinnyi batungwa ndetse n'ibindi cyane, tukakubwira n'amakuru menshi avuga i Burayi. Bashimye mwese mukomeje gukora subscribe, bashimye mwese mukomeje gukora share mwese na comment kabisa. Rero mu gihe rero abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bageze mu mwiro kuri Hotel Sainte Famille, aho bagiye kwitegura imikino ibiri ya gishuti u Rwanda ruzahuramo ndetse na Sudani yo kabisa. Ukamubona neza cyane muri abakinnyi, akaba arimo mugenzi Bienvenue kabisa, nawe mukamubona mu myiteguro yahageze na bag, mu gihe Ntwari Fiacre nawe akaba yari kwasesekara neza, mu gihe Savio kabisa nawe yageze kuri stade kabisa, mu gihe twerekeje mu gikombe cy'isi i Burayi kabisa. Rero mu gihe Lionel Messi na Albert Celeste bageze muri Qatar kabisa, ni bande mufana Argentine se murabaye mwiteguye kabisa, tuzamukira no muri Arsenal naho ariko amakipe akinira abakinnyi bakina Arsenal mu gikombe cy'isi, amakipe yabo uko bimeze ni benshi cyane. Mu gihe Martinelli muri Pris amaze kugerayo, mu gihe Gabriel Jesus ni umunya Arsenal ko muri abakinnyi bakina Arsenal bahamagaye mu makipe yabo: Martinelli Brazil, Gabriel Jesus Brazil, mu gihe Tomiyasu akaba akina Ubuyapani, Wari Saliba France, mu gihe Granit Xhaka Switzerland ndetse n'abandi benshi cyane kabisa. Mu gihe Ghana yamaze guhamagara World Cup Pro Star 2020 kabisa, abakinnyi 26 mu izamu ni goalkeeper Doniland Ibrahim, Manafi Nurudin kabisa na Lawrence Atizigi kabisa, n'abazamu abadefenseur ni Mohamed Salisu, Trick Lampatey, Daniel Amartey, Ababa Abdul Rahman, Alexandre Djikou, Alidou Seydou, Dieudonné Mensah, Denis Odoi ndetse na Joseph Aido, mu gihe Thomas Partey, Elisa Owusu, Salisa Medi, Daniel Kofi nabo kabisa bakaba baje guhamagarwa. Twizamukira mu Mavubi, mu gihe gutungurana gukomeye mu Mavubi azakina na Sudani kabisa. Imikino ibiri ya gishuti ikaba izabera yose mu Rwanda kuri Stade Regional ya Kigali Nyamirambo tariki 17 ndetse na 19 muri Nzeri 2022. Abakinnyi bahamagawe hakaba habaye gutungurana, aho nk'umukinnyi Mansera umaze amezi arenga 3 nta kipe, ndetse na Djihad Bizimana tarakina ikipe ya KMC Denze muri uyu mwaka w'imikino, aho akora imyitozo mu bana yahamagawe kandi Ishimwe Gilbert wa Orebro yo muri Suède, Hakim Sahabu wa Lille mu France, Tena Hagirimana ukinira Victoria Rosport, mu gihe Victoria Rosport muri Rosenborg, bose bari mu ikipe y'igihugu iheruka gukina umukino w'inshuti na Guinea muri Maroc. Hejuru ko abakinnyi bakina imbere mu gihugu bagomba gutangira umwere ku itariki 14 munsi 2020, aho bazabera kuri Sainte Famille. Duhereye mu izamu abo bahamagaye ni Pierre wa Peri, mu gihe Fiacre wa Kigali, Gaël Gasogi United ahamagawe bwa mbere. Abadefenseur ni Emmanuel Manzi, Emmanuel akinira FAR Rabat muri Maroc, Manzi akinira mu Rwanda, Jimmy Ange Mutsinzi akinira Torofense muri Portugal, mu gihe Ombolenga akinira APR FC, Jean Claude Iranzi akinira APR, mu gihe Mable akina Kiyovu, mu gihe Clement Peri, mu gihe Ali Nonzima Kiyovu, mu gihe York Rafael akinira muri Suède, mu gihe Djihad akina muri Belgium, Rubanguka Steve akina muri Moldova, mu gihe Gilbert akina muri Suède, mu gihe Savio akinira muri Police mu Rwanda, Muhire akina muri Kuwait, Nonzima akina mu Burundi, mu gihe Hakim akina Lille mu Faransa, Hakim Sahabo ndetse Muhozi Jean Arsène Bienvenue, mu gihe Hakim Sahabo akina Lille mu Faransa, Muhozi Fred akaba akina Kiyovu Sport, Muhozi akinaga muri Espoir, Jireni akaba akina Rosenborg, Arsene akaba akina Rayon Sport n'umuhozi akinaga Espoir, Muhadjili akaba akina Saudi Arabia muri Attack, Gerard akina Kazakhstan ndetse na Bienvenue Kiyovu Sport yo mu Rwanda akaba ari bakinira. Ndabashimiye cyane, bakunze kugira ibyo byiza cyane cyangwa service nta mukana, mukoze kwakira Talk Sport, ubuzima ndabashimiye.